Egba deka eke jinwa yina donwa ikenye jinwa fa nkeke blavovo enaba ikenye me fa jinwa fa nkeke blavovo enaba eke achi amodam le gen du komo afisha fi le gen nya afika achi ya dama enama ken le mia gbo le Volta region keta municipality achi da manya oganye ni ke egadu abubo ike afa deka avaro ma ike le keta katan odo e kanana akpo anu tata yo lafia video di fiamba suku video kata ja boto chiuma afia aido fa suku homa alo aida suku pojo iko fa bagyo la jimano nana make soli hodo ikanya soli hoyo ka la tepe yo ka wanayola o kata wonya aniyo ka la achima o fa jipyo kata aniyo ka nya no machine soli haya o kata o nya ni ka jaba agara achima o fa speaker o fa music instrument o musical instrument o kata nya ni ka adu achi daga popo yo mai ka agbara ka mi dicha agara afma mi dicha agara odia u daka o dumoto do ka nyam yo ka fakoni blibo ba fifle fia yo agbagba jembe yo atu ho kaka yo pa shed video ko yo wo no subo subo omlema enye enu ka achi ajagba ava agara makata ika enye nu gbegban ika ajoro yoji o for speaker o for no kata o for altar the cape afika ko no fie wona mawnya kwa fuma ikonye tefe ika magloba tefe ko ko to ka kya kala soli homa enye tefe ika achimatin agaro ika ofa speaker plan yo kata ika ban plan yo kata zana la church homa kwa kata adochi ika el verses blibo mono ika agbara ka ha odama ba agba afia ejeba yo awo fa soli hado ika yo awo pepeto ya dai kanye bible studies ha agba matin ajivago alaba yo fa soli homa rople achide de son ikanya etadwa mablibo no kuma baba enu anya etadwa mano ikanya jaba adu ejeple de ka avaru kwa enye nuka adutano igero fa afomo he na kpo ya ofa bible iko osro na wo do speaker onye malafuma ika church ko makata rople achide de ika oba soli hoya tere Aborigines Beach Resort ikanya soli hoya nya Royal House Chapel International yenye soli ya maika o subona la ike ele taflache duduma na no to pe na popo fo ziklo kata adochi ike afumanya ha mo subona la ma Royal House Chapel International Everlove TV ajagba adoje play solimato ike odo ko verse segbo na Everlove TV kudo ko anya onwo ala okay anobe garden ple afane mi afa member ka ikene le toko yama you did mi ava WhatsApp platform be achide eduokata kuli alebe ekete po be chechu ho ha achidi yo dira fima emi le duji ka shamia va kpo a menyanya vio mi aba speaker okata wole echiam ma global altar iko nya ni kana ega susofia ike echima kpodo ejio okay no onye be na lankude gotakata ni na jo enye be mi mekpe alebe mi gibe mi atu gbedo ho hafi egamano nyita ite obe ni amato mi le fifile mi ato ama taroko mi gibe mi ade kuku na eduoja ame oke ma wo pe nya dona jijono aro ma wo pe dona jijono bo yo pe de mi anwa mi aba bo le keke bo pe novi okata mi apa kajina yo bo yo pe de mi anwa majibe obo yo do yo va gauda wadito mobile money ikinye church ato de mi na mi atu mi abagbedo ho na mi agato akaya ma azo na mi asubo ma ule jiredi fia mi le abucha kopo ma global mi le free zone tere aborigines munchi ye gbedo ho ekana mi be mi atu a nkonye vero bomaga masubo subo le Royal House Grace Temple le bucha kopo free zone na miaji mami le Pentecostal magba le Aborigines godo afia le Pentecostal magba agba jogbe venya ejore miaji nya ba achira mashiam kaka miaba member ka dere mia platform ji yemi kpo nwa klijinami yemi va afia miakpo miaba nwo kata ochichingo miaba speaker uno mashi kata le miashi le church homa o kata ochichingo fifi le fia mi kponya go ha ba miaba speaker o gate do go la ba chuozan ke chi ajaja mo chichiama afi mi va dora fia ka miaba o tare kape
iko chi makpo gareji areko tami koko pa fom na duoja kata ba mayo ke mau nya mau vovon le uma mayo ke mau kashi jina no kpare miahu ba miatu miaba gbado ho na miata subu mau le to ma fafa kplenchi fafa me afi e glo gabanya remite po ya doge ala ba chi achi amakpo ke vore ko fiafi oje gomenye miato la leka awon blani abaha maviena na va kwa va kpo gbado ho mono leka awon blani plana miaba ngogbo to kponyi he to kukurere mano minya po na mi amayo kata le Royal House ye Royal House bangu le jiji nawo aflekple gbeshia no o mo kuhe amato mi le gba mo tomu tano kpere miang ba miatu miaba gbado ho kple susu ba mi ha mi ata rejiria subo mau subo fe mi va miaba mu omblani ma gba ndi enyamafo echi a Sunday last Saturday to ekene jaye de nyanya gbadongwe akema kpo yo dra agba na ma ro re kata na mo ko ndi to yo ga jamba no maga kpo nke ga ji ma e ma yi ma la bobo agba me mala no aba karate yo wo e ma no re huma la ma because achiri karate mo no hu nko e ma ko kola ba na John church poji ka ma fu do ba instrumentalist ni department or leader na ba kpo ni yo kata machine yo kata kana la mi wa ni za na church ma nshangwa shigere kata mkeke let's speak ma fi yi manya le ke speaker o no akagba ko domina ba no nyeba ni wa shi aro mi wa dajo ma o wo do ka to kukurere ma no nyeba pepere nwara cho amara gboro amara o ka sheji ne bo ya pere ha ma yan chigen Royal House Chapel Grace Temple International bana ha me na ku gbogbo yi la to ko ya ma ba to ko na ko chichire yaro ezu ko na ko chichire ji ya no pere mi yan bana na li ya o tincha we na mi kukukure mi le na ma shama nka kene be na mi o mi he na ka akpakio sama to nyi kshira ke jasho ne be akwara mi ko na mi la klalo ni tamire kuku ojoja na kpara mi na nyawe no nyu akpa eyo marako no bo ezangavena emomolo nyi konye lo da va no nyo kumajipi obo ma foma dogo ma kpomo dogo ma kpo chiro achi khopa kata na mi vinye fada kra ya roko nwa chi akpamle po khomo dogo ke enwa ka me ba awo ma va kpo nya ba church kpo jere kinye Royal House Champo International ke mo va kpoji kata gblon achi ho kpoji kata ko mo va gade church homa awo mo kpo nwa jikacho punya imanya le ko me ba speaker o kata nyi no mo shi o kata le me shi o kata o chichiam fuma go je mo ba yo me ba ngogbo tore ka bonu vata achira fana mi yo mo va kpo nwa awo anwa tekam awo mblani koko de mile ba aba hama view na medeke ka ma shiame ka mawu subo fong le jijina ko na kpere miang ala be miong ha mete subo mawu le jirerima koko de mile aba duma view na aba chechi aba mawu subo la we na aba mawu view na nyamo yo ke replay aba mia subo mawu ayi woda tapana mia koko de mile ba nya kpere miang to koko re mire ko akpe Tenyi balolola enonye wawasia miatokyo chowo pe ya keneleta wenami edonye plewo haji be miawo miatosinu nuvevye nyanya di dodo klameso kwitoti Blemia soli e blemia tenyi balon la legege tenyi ba wo nyonyo tenyi ba wo bebe alesine lepo sigbe fo wa nona
Blame ya soli, blame ya denyi balon.